Ezibuhlungu ey'ngena manje ngosikweletu naye-ke umkhulekelo kuvela ukuthi-ke kuphelile phakathi kwekhampani ekade baphethe njengoba kwaziwa ukuthi ikhampani lotshwe ngoKhuzani. Sawubona kuphi nakuphi la kufinye khona lo mbuso njengamanje kubingelelayo uyena Mathenda Gcotsi intombi zomqamela amehla abanyeze baqamela imali thubazi. Ngana kwethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicatha wenze okulungile press subscribe button share phone comment uzosho ukuthi uyalike ukuze njalo mase kufana amavidiyo ube wena oqala uthola notification. Abaculi ababili umkhulekelo nosikweletu bekade bengaphansi kwendlamlenze group production kuvela ukuthi abasekho ngaphansi kwendlamlenze group production ngesimanga-ke sokuthi ikhampani ayiphumile obala ukuthi yenze njani kahle kahle ngabo iveze ukuthi ifisa ukuthi bebone ibanga sebelihambile noma bebone ukuthi bengakwazi yini ukuyimela mangabe-ke bephuma ngaphansi kwekhampani. Kodwa-ke futhi iphinde yaphumela obala yathi iyafisa ukuveza ukuthi izobalekelela kuze kufike la bezizwa ukuthi sebenokhakha oluqinile ngokwanele. Indlamlenze group production iconfirmile ukuthi cha ama-contract ayizukuwavuselela kulokhu kodwa-ke iyobalekelela abayobe beshoda khona. Mlalelo wami kuvele ama-comment amaningi laphana kubantu njengoba-ke abantu bephawula ngendlela ehlukahlukene, abanye basho nokusho ukuthi kodwa akusona isikhathi esi-right sokuthi-ke kungenzeka lento oyenzayo for kakhulu. Abantu abaningi bazi ukuthi-ke ikhampani uma ngabe ibhalwe ngegama lakho kusuke kungeyakho, kanti-ke ngokunye engikwaziyo noma-ke okwavezwa usikweletu kwenye yamavidiyo akhe umphathi wekhampani uZuma. Kana wethu angizuvo lakho laphana kwi-comment section ukuthi ngempela uma ngabe usulibona lolu daba kuthini ukuphawula kwakho ukuthi ubungakaliboni. Cha, indlamlenze group production iphumele ngokusobala ukuthi ama-contract ayizukuwavuselela ngokusebenza nabo ngokusemthethweni. Inhloso ukuthi beyimele bebone ukuthi baqhushalaza kanjani njengoba sebe-achivile endimeni. Kodwa-ke mina ngifuna ukuzuvo lakho mayelana nalolu daba phakathi kasikweletu naye-ke umkhulekelo ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Hlangana phana kwi-comment section.